Chapter number 2, verse number 30. 1 Kings, chapter number 2, verse number 30, and then we pray. NgesiZulu iBhayibheli lifundeka kanje. uBenaya wafika etendeni likaJehova wathi kuye, isho kanje inkosi ithi, phuma. Wathi yena, cha, ngiyakufela lapha. uBenaya wabuyisela enkosini izwi lokuthi, washo njalo uJowabe, wangiphendula kanjalo. Jowabe waphendula wathi enkosini ebizwa uBenaya, wathi, cha, ngiyakufela lapha. uBenaya wabuyisela enkosini izwi lokuthi, washo njalo uJowabe, wangiphendula kanjalo. Father, we thank you for your word in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, in Jesus mighty name, amen. Ngiyamcela umoya ongcwele ukuthi namhlanje ngingavuthi ngikhulume nje, amen, izwi lakhe, in the wonderful name of Jesus. Hallelujah. Yeah, last funda khona bazalwane sithola izwi likaNkulunkulu lithi, there was a man igama lakhe lalinguJowabe. Jowabe lithi iBhayibheli wayengumshana kaDavide, and he was a commander yempi yakwa-Israel. Now lithi ke izwi likaNkulunkulu ke uJowabe wona, he sinned, wona. That is why uma ngabe inkosi uSolomoni noma inkosi uDavide before ashone utshela indodana yakhe uSolomoni uthi, Solomoni, ngicela ungisize into eyodwa ukuthi angafi uJowabe afe ngokuthula. So in other words, uthi uDavide, ngiyacela ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi uJowabe uyafa, because uJowabe wenza njani? Wona. Amen. Now ke lithi izwi likaNkulunkulu ke ukona kwaJowabe wabulala umfowabo, iBhayibheli lithi wabulala noma isihlobo sikaDavide uAbneri. uAbneri lithi iBhayibheli babe kade be against inkosi uDavide, kwathi ekuhambeni ke kwesikhathi washintsha ingqondo uAbneri wabuyela ngasenkosini. Kwathi kusempini belwa impi yayiseGibiyoni, uAbneri it was a self defense, wabulala umfowabo kaJowabe. It was a self defense ngoba umfowabo kaJowabe uAsaheli wayefuna ukubulala uAbneri. Now njengoba uAbneri enza iself defense, akambulalanga ngenhloso, kodwa it was a self defense. Kwasho ukuthi kuJowabe leyo nto ihlele enhlizweni ukuthi uAbneri wabulala umfowethu. Kuthe noma ngabe esesayidini likaDavide uAbneri, kwasho ukuthi uJowabe usaneqhubu lokubulawa komfowabo. Now lithi izwi likaNkulunkulu ke kwathi kusenjalo uJowabe wambiza ngasese uAbneri. Uma ngabe sembiza ngasese uAbneri, lithi iBhayibheli wamgwaza wambulala wafa. Kwafika enkosini. That is why uDavide ke esethi ke ngenxa yokuthi wena ubulale ngenhloso, so isono senzile usenze ngenhloso, usethi ke ungashoni phansi ngokuthula, ngamanye amagama ungafi kahle kodwa kumele ufe kabuhlungu. That is why lasifunda khona ke sithola izwi likaNkulunkulu lithi ke uJowabe after sekuphumile leso simemezelo, uSolomoni eseyobulala uJowabe, wabalekela e-altar. Number 1, wabalekela ethempelini. Uma ebalekela ethempelini wagijimela ukuzobamba impondo ze-altar. Impondo ze-altar was representing to throw yourself in God's mercy.
So uma ngabe uJowabi ebaleka ubalekela ukuyobamba izimpondo zealtar uyozilahla kumusa kaNkuluNkulu ngenxa yokuthi wona endlini kaDavid. But lasifunda khona lithi izwi likaNkuluNkulu ke ukhona owake wenzeka kanjalo efuna ukuthatha isihlalo sobukhosi sikaSolomon. Wenza the same thing, wabalekela ezimpondweni zealtar. Lithi iBhayibheli uma ngabe sebamba izimpondo zealtar wasinda inkosi uSolomon yamxolela wamyekela ukuthi aphile. But lasifunda khona sithola izwi likaNkuluNkulu uJowabi wenza the same pattern, indlela iyafana, iaction ayenza iyafana. Ubalekela la khona kutholakala khona umusa kaJehova in the altar ezimpondweni zealtar. Ithi iBhayibheli ugijima uyobamba izimpondo zealtar. Uyafika lo uzomtshela ukuthi inkosi ithi phuma, ngoba even nayo inkosi iyazi ukuthi angeke anginalo ilungelo lokuthi umuntu ngimbulale sebambe umusa kaJehova. Anginalo ilungelo lokuthi umuntu ngimbulale sebambe umusa kaJehova esebambe izimpondo zealtar. But sizwe inkosi uSolomon uma ngabe uBhenaya ethi hayibo Jowabi inkosi yakubiza ukuthi uphumele ngaphandle, but uthi uJowabi angeke ngize ngiphume, uma kumele ngife kungcono ngifele ezimpondweni zealtar, kungcono ngife ngibambe umusa kaJehova, kungcono ngife ngibambe izimpondo zealtar. uBhenaya ugijima uye enkosini uthi Nkosi uJowabi uthi ngeke azaphume ethempelini, ngeke azaphume ekubambeni izimpondo zealtar. Bamba ithi kodwa inkosi ke kulungile ke, kodwa ngenxa yokuthi ubaba wayethe akabulawele khona ezimpondweni zealtar, akabulawele khona ezimpondweni zealtar. Namagama lowo kuqala owayefuna ukuthatha, ngiyalibala igama lakhe, lowo kuqala owayefuna ukuthatha ubukhosi bukaSolomon. Lithi iBhayibheli wenza the same thing, ngamanye amagama naye wona, and then wagijimela ukuyobamba izimpondo zealtar. But inkosi uSolomon yamyekela waphila. But uJowabi lithi iBhayibheli naye wona wabheda naye, and then wenza the same pattern ukuyobalekela ethempelini ukuyobamba izimpondo zealtar, but yena wafa. So in the old covenant sasona ngokufana noma ikalo zazikalwa izono zabantu. Oh, help me Holy Spirit. In the old covenant kwakukalwa ukona kwabantu, ngoba kwakukhona onayo ofuna ukuthatha owonayo ofuna ukuthatha isihlalo senkosi, bese kuba khona owonayo ofuna umbulali. Lo umbulali wayefa, kodwa lo wayefuna ukuthatha isihlalo sobukhosi wayephila, kodwa bobabili bonile, and bobabili babalekela la kutholakala khona umusa. Nikhona bazalwane, ngamanye amagama in the old covenant izinto zakhona zazikhetha ukuthi wena wenzeni. Zazikhetha iphambeko, zazikhetha iphambeko ozenzayo in the old covenant. Kodwa into eniyenzayo nibalekela la khona nazi khona ukuthi iphambeko ziyasulwa khona, kodwa futhi kunokwenzeka ukuthi esakho singasulwa ngenxa yokuthi sikhulu kunesabanye. In other words, in the old covenant kwakukhona isono esikhulu kunesomunye, esinane kunesomunye. In the old covenant. Nikhona bazalwane? So this guy uJowabi lithi iBhayibheli noma esebalekile eseyiphosile eseyibambile izimpondo zealtar, but the Bible says nakhona wafa. Hallelujah. Because in the altar, in the old covenant, uma ngabo abantu mabonile abantu, lithi iBhayibheli kwakuchithwa igazi noma kwakuchithwa kwakuchithwa igazi lezilwane ukuze kube khona umpriest ogcotshiweyo, kube uye ongena in the holy of all. Ngamanye amagama bazalwane, in the old covenant wawungavela ungene nje endaweni engcwele.
wawungavela ungene nje endaweni engcwele ngcwele, wawungavela ungene nje in the holy of holies, but kwakulowo muntu who is anointed to enter in the holy of holies. Nikhona bazalwane ukuthi wonke umuntu owonile kwakumele abe nomhlatshelo ozomrepresenta in the holy of holies. Mase kuba khona nabanye abangenayo umhlatshelo, umbuzo wami uthi babe representwa yini kulaba abangenayo imhlatshelo, ngoba ababonayo babe nemhlatshelo barepresentayo in the old covenant. And then in the old covenant lithi izwi likaNkulunkulu every year kwakuhlala kuba nenkonzo yokukhumbuza izono zabantu. Oh God. In the old covenant njalo ngonyaka kwakwenziwa ama sacrifices kukhunjulwa ukuthi abantu bake bona. In the old covenant, nikhona bazalwane. Yeah. Now uma ufundisisa lapha incwadi kaLeviticus chapter number 4 uverse number 3 lithi uma umpriest noma uma kungumpriest ogcotshiweyo owone kanjalo aze ahlesele abantu icala awonikela kuJehova ngesono sakhe one ngaso iduna elingenasici. In other words, indlela owawona ngayo indlela ozokhipha ngayo sacrifice yakho, indlela owawona ngayo. Nikhona bazalwane in the old covenant. And then kwakuba umpriest ongena endaweni engcwele ngcwele. And number 2, njalo ngonyaka wawuyivuselela intethelelo. Yeah, every year wawuyivuselela ini. Yeah, but we find encwadini yamaHebheru 10 verse number 3 and number 4 lithi iBhayibheli kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono. I've noted that kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka. Ngamanye amagama, we made sacrifices to remember sins every day. Every year we remember sins. We remember ukuthi kukhona esikwenzile. Nikhona bazalwane. But in the new covenant where we are right now, the Bible says igazi lika Jesu Kristu. In other words, in the old covenant kwakuchitheka amagazi ngamagazi eyimbuzi neyinkomo, but abantu babehlezi bona njalo. Ikhona bazalwane. And igazi lezimbuzi nezinkomo zazichithwa njalo. Amanye amagama, there was no solution for the sins zabantu. But we find izwi likaNkulunkulu lithi igazi lika Jesu lapha encwadini yamaHebheru, the blood of Jesus lachitheka once and for all. Nikhona bazalwane. Yeah, alichithekanga njalo lachitheka kanye igazi lika Jesu. Kwaba ukuthethelelwa ukuhlanzwa kwezono zabantu. Nikhona bazalwane. So that is why bafowethu uMoses engangenanga eKenani. Yazi why engangenanga eKenani? Ngoba wathi uNkulunkulu Moses shaya idwala, walishaya idwala. And then wasetho kwesibili Moses khuluma nedwala, walishaya idwala. Idwala was representing Christ. So uma ngabe uMoses elishaya kokuqala wayelishaya kwakuwukubethelwa kukaJesu. So uma ngabe ukuthi uNkulunkulu manje ungabisalishaya khuluma nalo, uMoses useyalishaya uthi uMoses ngimbethela kwesibili uJesu. So that is why uMoses engangenanga eKenani ngoba wabethela inkosi twice. Wabethela inkosi twice. Nikhona bazalwane? Yeah. So uma ngabe we in the presence noma in the temple of the Lord, we manje sasifike kulesi sigaba la khona singasayi ukuze siyohlanzwa. Singasagijima uthi ngigijimela njengoJoab, ngigijimela ukuba sethempelini ukuze ngiyohlanzwa izono zami. But sithola izwi likaNkulunkulu lapha yakuJohn 2 lithi uJesu wathi I am the temple. Ukhuluma ngethempeli uthi njengamanje asekho isidingo sokuthi uma ngabe nigijimela ethempelini nithi nigijimela ukuyohlanza.
but uthi uJesu I am the temple, uthi uye iTempeli. Nikhona bazalwane. That is why when we pray we say, Father, forgive us. In other words, there is no need for us ukuthi sigijime to come in the temple sizocela forgiveness, but we have our temple in us. So that is why siguqa phansi ngedolo sithi, Father, forgive us. In the name of Jesus, we ask the blood of Jesus to cleanse us. And then at the same time, we are cleansed. Why? Because the temple alisekho manje kude, but iTempeli selikithi. Nikhona bazalwane? Yeah. iTempeli selikithi. Yeah. Kudala kwakugijima njengoba nimbona nje uJowabi uyagijima, uyazi ukuthi ila ngiphephela khona uma ngigijimela eTempelini. But thina sesiguqa phansi ngedolo, siyazi ukuthi uma ngabe sifuna impendulo siguqa phansi ngedolo, ngoba ila sihlangana khona noJehova eTempelini lethu, sibike indaba kuye, bese yena lithi iBhayibheli uthembekile ukuba sithethelele. Thembekile ukuba sithethelele. Nikhona bazalwane? Yeah. Mkhulu umsebenzi owenziwa yisiphambano. Mkhulu umsebenzi owenziwa yisiphambano. Nikhona bazalwane? And then lithi izwi likaNkulunkulu kwakungena umpriest kuphela endaweni engcwele, but ngoJesu lithi iBhayibheli ngegazi lakhe kwadabuka isihenqo seTempeli. In other words, la sasingangeni khona, la sasibuka khona kukude, la sasingavumelekile ukungena khona, kodwa ngaye ngegazi lakhe kwaba ne-access. That is why lithi izwi likaNkulunkulu masize phambi kwesihlalo sakhe ngesibindi. In other words, in the Holy of Holies, nathi sesiyangena, nawe usunelungelo lokungena endaweni engcwele ngenxa kaJesu. But before uJesu engakafiki, kwangena umpriest kuphela endaweni engcwele angenela abanye. Kodwa namhlanje, praise be to God for his son Jesus, kwadabuka isihenqo seTempeli, nathi sesine access to be in front of the king. Sithi Baba, nakhu nalokhu. Hallelujah. Yeah. We have an access in the presence of the Lord. Nikhona bazalwane? Yeah. Sesiyangena. Ingakho kungamele ukuthi umsebenzi wezandla zakhe noma umsebenzi wokufa kwakhe nokuvuka kwakhe ungakwenzi kube yize. Yeah. Umsebenzi wezandla zakhe noma umsebenzi wokufa nokuvuka kwakhe ungakwenzi kube yize. Nikhona kodwa bazalwane? Yeah. Akumele ushawe, akumele usabe to come in the Holy of Holies. Help me Lord. Akumele usabe ukuza endaweni engcwele. Ngiphinde futhi ebusuku ungasabi to come in the Holy of Holies. Ngiphinde futhi ungasabi to come in the Holy of Holies. That is why iBhayibheli liyaqinisekisa ukuthi asizi ngokuba yithina, but siza ngesibindi. In other words, kusuke kungelula to come esihlalweni sakhe. Abafowethu, wena owaziyo ukuthi kusuke kungelula kanjani after you have mistaken, after uphambukile, uyazi wena ukuthi kusuke kungelula kanjani ukuza phambi kwesihlalo sakhe. But lithi izwi likaNkulunkulu, we come ngesibindi ukuza phambi kwesihlalo sakhe. Ikhona bazalwane? Yeah, siza ngesibindi usathane esibethela, kodwa siza ngesibindi usathane esibalela ukuthi senzeni, kodwa siza ngesibindi usathane ebeka ilisti ukuthi wena nawe, but usizo siphakamisa isandla sisilulela kuye, sithi Baba nangu mina, wena othethelela zonke izono zami. Athi wena Jehova uyayithatha izono uyifaka olwandle lokhohlwa, kudala zayikhunjulwa njalo ngonyaka, kodwa ngenxa kaJesu seziyathathwa zifaka olwandle lokhohlwa, ukuthi bengenzani izolo kusele nabantu lokho, kodwa mina manguKristu ngisidalwe esisha, konke okudala kudlulile, bheka kuvela okusha.
kuvela kuhle. Hallelujah. Yeah, siyenziwa sibe basha njalo njalo. Nikhona bazalwane? Yeah. Siyenziwa sibe basha njalo njalo. Ngoba kuye uJesu uyisihlalo somuntu. In other words, uJesu uyisihlalo somusa. Nikhona bazalwane? Yeah. Jesus Christ is the seat of mercy, the seat of grace. Hallelujah. Yeah. That is why Bible lapha ku Romans 3:24 lithi balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu, balungisisiwe ngesihle. Bazalwane, iBhayibheli lithi sasikude naye. Sasikude naye. Awangazi ngithini kodwa namhlanje ebusuku sasikude naye. Nikhona bazalwane? Khona iverse elithi uma ngabe umuntu exabene nomuntu uNkulunkulu uyalamula. Bese lithi kodwa uma ngabe umuntu exabene noNkulunkulu bani ongalamula? Bani ongalamula? Abafowethu, ubani ongalamula uma ngabe umuntu exabene noNkulunkulu? Bese lithi ngokuba munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Nikhona kodwa bazalwane? In other words, sinayo umlamleli onguJesu Kristu osilamlelayo, inkosi yamakhosi eyafa yavuka ihlelo ngakwesokunene sika Baba, inkosi yamakhosi. Hallelujah. Kwathi ngelinye ilanga ekhanda ngamatshe uStefana, lithi iBhayibheli wanganaka amatshe kodwa wanaka inkosi ihlezi esihlalweni. Lithi iBhayibheli yasukuma. In other words, noma ubuhlungu ayebuzwa kodwa ngenxa yokuthi khona inkosi eyafa yavuka, ubuhlungu buyafika ngingabuzwa. But whenever I shift the focus to him, pain will come, destruction will come, everything against me will come, but I mustn't change the focus. Ukuthi khona inkosi enguJesu Kristu. Khona inkosi enguJesu Kristu. Azima ungcwele. Khona inkosi enguJesu Kristu. Ngaye siyalungisiswa. Ngaye siyalungisiswa. uNkulunkulu amisile abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe, kubonakalisa ukulunga kwakhe ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. NgoJesu siyalungisiswa. NgoJesu sifumana umusa. Banye babuza ukuthi siphila kanjani, sihamba kanjani, safumana umusa. Siphila njengabantu abakhululekile impela. Athi iqiniso nyakulazi, iqiniso niyakulukhulula. Ake siphakameni sime ngenyawo zethu.